Kajing puli na kitab Genesis. Kalenong kabalay, kadukhat kanday hadukhat san bat arpaw. Hadien bo Adam ulabam naw tawding. Utray blay ulakhod iu bat ulaong hau. Hae medon ulaong. Ngalay asngaw ya kajing sawal jong may hagakapir. Bat ngalay syapting na marba ngalalengkod. Kumta ngalaburi iladi ulaong. Manu balay yathu yami bamila lengkod. Hatu melabam nau ding ubang alau kum yami banambam. Ubriu laong kaken thei bamila ai bakan don bat nga kala ai hangai uso jong utau ding bat nga labam. Deu trai bleu laong hakaken thei kai kani ka ba phalale kaken thei pat kalaong upsen la syukur nga pat nga labam. Utray blay laong sa hupsen na marba mela le ikani latim yami palat yagi jingri baro palat ikimrat kimreng baro men saya daga kapo jongme ban men sabam no khandau baro silenter ka jing im jongme ngan bo ka jing yasun hapreng jongme pat jong ka kanthai hapreng usambay jongme bat usambay jongka uni un sayo ban yu roj yaka khli jongme ban men ap thap yaka khongdong jok jat jongka jong u briu la ai kerteng yala ka tanga ka im amarba kalong ka kami jong kiba im baro kaktien jong utray. Kajing puli na kasiti Paulus baku caki Kristan ha Ephesus. Kalenong kabaningkong kadukot kabalay hadu banriu katway hadu bakat ar. En yero yoblay badukpa jong utray jongi uji sukres. Ubala kerku yengi hau kres da kajing kerku bakenjaman siem baro hakijaka beneng. Kumbawla jed yengi hau kres. Shua kajing seng nong rem ya kaperthai bangin long ki bakhud bat ki baklem tho bria khmat jong u ulamang lapai ngi ha kajing e bangin long ki khun jong u dau Jisu Kris kat kum ka sandur jong kamon jong u na ka banta kajing ero ya kajing ai badan buram jong u kabawla the sei halor jongi hau khun ba e jong u hau Kris kat kum ka sandur jong uta wa penya eki baro kat kum gajing start kamon jong u yangi ki bala kerman nengkong hau Kris lajit bat lamang ban im na kabanta kajing yero ya keburam jong u kaktien jong utray kajing pulena gospel baku kat kum Lukas kalenong kabanengkong kadukot arpun riu adu lai para. Ha kata kapor lapayo angel Gabriel naublay siya kasnong hagagaleya kabakerteng Nazaren siya kaway katay suti balete ktien bat way ubriyo bakerteng u Joseph nakajad udabin bat kakerteng kata katay suti kalong Maria ulawan siya ka berlaong kublay kabadap na kajingay utray udon bat pi Henry kalakuslay jengmot ya kata kajingong bat kala perkhat kamot ayu kata kajing kublay teo angel ula ong haka WhatsApp ting ko Maria nawa pila syam jing ai bat ublay bat hakmi pin sapun haka kapo jong pi bat pin sa khau khun bat pin sa ai kerteng ye u Jisu un solong bakrau bat dan sakhot ye u khun jong bakle tam bat utrai blay un ai ha u ya ka kets e mudabin ukpa jong u bat en sa sansyar halor ka yeng Jacob si junom bat ka hima jong u kanong kutsyu ka Maria kalaong hau angel kumnokin kani kala banlong nabangam don tengah utaw angel laong haka umensim makhut dun sahyar halor jong pi bat kabor jong bakli tam kan saka sarngiu ye pi namar kata ye ukhun ubalak en khot ubakhut ukhun jong ublay
hakmi ka kur jong pi ka Elizabeth makaru haga jinglong temen kala pun yu kun shenrang bat une ulong ubnai bahin riu bat kata ya kabalanyo kabalangki naba haublay omdani e kabomla banlong bat kamaria kala ong hakmi ngalong ka syakri jong utrai ai kan long hanga kat kum ka ketien jong pi mar kom tau angel ula lengno ka gospel jong utrai